Ni ibyegeranyo Sport Rwanda, nizera ko ukomeje kugira ibihe byiza wowe udukurikira, abadukurikira bari hanze y'u Rwanda, aho waba udukurikira uherereye hose pfa kuba wumva ururimi rw'Ikinyarwanda, twebwe twahisemo siporo, ni nayo mpamvu rero tuje kugira ngo turebe ubundi bite byifashe bite ku bakinnyi bahamagawe b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda, bahamagawe kugira ngo bitabire ubutumire bw'ikipe y'igihugu. Abamaze kuhagera ni bangahe? Abandi se barateganya kuhagera ryari nyuma y'uko shampiyona ziri kugenda zisozwa hariya ku mugabane w'i Burayi? Tugiye kubirebera hamwe rero, icyo usabwa ni ugutangirana natwe ikiganiro tukagisozanya, ubundi ukamenya ukuntu ibintu byifashe. Hagati aho ngaho nyine ugakanda na subscribe, ugasharinga ikiganiro kugira ngo n'abandi babashe kugira ngo babashe kuba babona, babasha kumva aya makuru ari mu ikipe yabo, ikipe yacu, ikipe y'igihugu Amavubi. Rwose Amavubi aradwinga, ni nayo mpamvu rwose Amavubi yicaye ku mwanya w'imbere rwose mu itsinda aherereyemo. Igikombe cy'isi nacyo rwose dushobora kuba tuzanakitabira. Rero tunihuta cyane, reka nyine twerekeze turebe ukuntu gahunda iteye. Twasuye umwiherero kabisa, nyine dusura umwiherero w'ikipe y'igihugu rwose, aho baherereye hariya mu karere ka Bugesera, kuri La Paris rwose hariya i Nyamata, kuko niho umwiherero urimo urabera, ni naho imyitozo barimo baragenda bayikorera, cyane ko abakinnyi rwose ngo nta gahunda ngo bafite yo kuba baza rwose ngo bakorere hano i Kigali, mu kijyanye n'umwiherero wose ngo bazawukorera hariya i Nyamata. Rero bamwe mu bakinnyi rero b'ikipe y'igihugu Amavubi bakina hanze bamaze kugera mu mwiherero, ndetse batangira imyitozo na bagenzi babo bakina imbere mu gihugu. Rero ubundi ku ikubitiro Amavubi yatangiranye umwiherero n'abakinnyi bakina imbere mu gihugu, bitegura nyine kwerekeza muri Cote d'Ivoire, aho umukino wa Benin uzabera ku itariki ya 6 Kamena, ndetse no muri Afurika y'Epfo, aho umukino wa Lesotho uzabera ku itariki ya 11 Kamena. Ni mu ijonjoro ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi kizaba muri 2026. Rero umutoza Frank Spitler yahamagaye abakinnyi bagera kuri 37 barimo 16 bakina hanze y'u Rwanda. Ubu abamaze kuhagera bagera kuri 6, banatangiye imyitozo, bivuze ko rero abandi bagera ku 10 batarahagera, ari nabo mu kanya tujye kurebera hamwe. Rero tukarebera ukuntu abandi nabo biteganyijwe ko bazahagera. Rero ubundi ku ikubitiro Rubanguka Steve ukina mu cyiciro cya 3 muri Saudi Arabia, nawe ni nawe wabimburiye nyine abandi kugera mu Rwanda, cyane ko na shampiyona yabo yari yarangiye. Ku itariki ya 24 Gicurasi haje Sibomana Patrick Papi ukina ikipe ya Gor Mahia mu gihugu cya Kenya, nyuma yo kwegukana shampiyona, nawe akaba yarahise ahagera. Tariki ya 26 rero Gicurasi haje myugariro wa FC Shikupi muri Macedonia, rwose Rwatubyaye Abdul, ndetse yaje kuzana na umunyezamu w'ikipe ya TS Galaxy mu gihugu cya Afurika y'Epfo, Ntwari Fiacre, nyuma yo kurangiza ku mwanya wa 6, aho umukino wa mbere banatsinzwe igitego kimwe rwose, ariko n'umuzamu ibye uba babikoze cyane ko yari mu izamu akina iminota yose. Ni umwe mu bazamu baje gufasha ikipe y'igihugu. Rero ku itariki ya 27 Gicurasi haje Hakim Sahabo wa Standard de Liège yo mu gihugu cy'Ububiligi. Ni mu gihe rero gahunda y'ibyari biteganyijwe, tariki ya 28 Gicurasi hari kuza Nshuti Innocent wa Nashville yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru avuga ko ataragera mu Rwanda, ndetse na Gitegaritire wa AFC Leopards mu gihugu cya Kenya nawe ngo ntago aragera mu Rwanda. Uyu munsi rero hategerejwe Bizimana Djihad wa FC Clermont yo muri Ukraine, ndetse na Manzi Thierry wa Al Ahly Tripoli yo mu gihugu cya Libya. Ejo rero hategerejwe abakinnyi 3 barimo Dylan George Francis Moyes wa Jelgava ya hariya mu gihugu cya Latvia, mu gihe Samuel Gret
wa Rio Lavielle yari mu gihugu cy'Ububiligi na Maxime Wixen wa Union Saint-Gilloise yo mu gihugu cy'Ububiligi nawe biteganyijwe ko nawe ari buze kugera mu Rwanda ubundi bakaza kwifatanya na bagenzi babo muri kampu rwose bakabanza bagahuza bagakora utwitozo mbere yo guhaguruka ku itariki ya 2 Kamena berekeza mu gihugu cya Cote d'Ivoire aho bazaba bagiye gucakirana cyangwa se gutana mu mitwe n'abakinnyi b'ikipe ya Benin. Rero abandi bakinnyi rero basigaye nka Mutsinzi Ange ndetse akaba ari n'umukinnyi wa FK Jelve ndetse yahara mu gihugu cya Norvège cyangwa se muri Norway na Raphael Yorke wa Jeffrey AF muri Sweden, Mugisha Bonheur wa AS Marsa mu gihugu cya Tunisia na Imanishimwe Emmanuel Mangwende wa FAR Rabat ufite amahirwe yo gutwara n'igikombe cyane ko ikipe ya FAR Rabat iri ku mwanya wa mbere n'amanota agera kuri 66 aho ikurikiwe na Raja Casablanca n'amanota agera kuri 64 kandi hasigaye match zigera kuri 3 ikipe rwose ishobora gutwara igikombe cya shampiyona ikinamo umunyarwanda igikombe cya shampiyona cyangwa mu gihugu cya Maroc. Aba rero nabo ngo bazasanga abandi muri Cote d'Ivoire kuko ku itariki ya 3 Kamena nyine 2024 ko betazirirwa bo basaba kugira ngo baze mu Rwanda aho bazafata indege strict itibajyana mu gihugu cya Cote d'Ivoire aho bazasanga bagenzi babo bagakora naho imyitozo ubundi bakajoininga bagenzi babo kubera ibibazo by'uko aba bakinnyi shampiyona zabo zitararangira ariko ziri buze kurangira muri minsi igiye kuza. Rero akabaza bajoininga abandi mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Ni Amavubi yatangiye rwose mu itsinda barimo n'ubundi nk'ibisanzwe nta mahirwe bayaha bavuga ngo ni Amavubi nk'ibisanzwe yamenyereye gutsindwa nicyo yamenyereje abanyarwanda. Ni umutoza nawe waje rwose abantu benshi batamuha amahirwe benshi bavuga ngo nta save afite ntaje ariko nibuka ko ari n'akantu ko gutebya kari kajemo ngo arimo arigisha abakinnyi gutera step over ariko ni ibintu byatanze umusaruro cyane ko kugeza izi saha match enye zose amaje gukina ataratsindwamo umukino n'umwe ko yatsinzemo imikino 2 anganya indi mikino 2 memo harimo n'umukino watsinze igihugu cya Afurika y'Epfo kinakomeye n'undi mukino yaje kuba anganya n'ikipe ya Zimbabwe murabyibuka hariya ihuye rwose. Ni umutoza rero ukomeje gupuruva abantu ko n'ibidashoboka ashobora kubikora atagendeye ku gitutu cy'abantu. Andi makuru rero yo mu Mavubi ni abakinnyi benshi bari bifujwe nko ku mukinnyi ukina muri Rhode Island zara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyiciro cya mbere bamwita Georgia Kwizera aho bari batanze promesse ko uno mukinnyi ngashobora kuba ya joining ikipe y'Igihugu Amavubi. Gusa njye musacinga kuri internet naje kubona rwose handitseho ko ari umukinnyi w'umukongomani ariko njye naketse ko ashobora kuba ari muri b'abakongomani nyine bavuga ikinyarwanda nko muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Rero nange ibiganiro bikaba birongoing twazamubona wenda mu mikino izakurikira ariko atari ngiyi bagiye gukina cyane ko ndi kubona atazaboneka. Undi ni umukinnyi rero wakinnye mu ikipe ya Manchester United ariko ubu ngubu ukina mu gihugu cy'Ubuholandi nyuma y'uko ikipe yari inazamutse mu cyiciro cya mbere. Uyu mukinnyi nawe yari yaganirijwe ni Emerane rwose ariko nawe ndabona kuri liste atarajyaho ibiganiro bikaba bigeze kure bikaba ari possible ko ashobora kuzakinira ikipe y'Igihugu Amavubi nibakomeza kumuganiriza neza. Ni umukinnyi rero biteganyijwe ko birimo biravuga ko azaza rwose hano mu Rwanda mu biruhuko cyane ko mama wari umunyarwanda akaba akunda kuba yibereye mu Rwanda hano i Kigali. Abayobozi ba Ferwafa bashobora kuzamufatirana bakamuganiriza umusore akaba yahitamo rwose gukina ikipe y'igihugu cyane ko bari abasore impamvu badahita bihutira kuza gukina muri Afurika baba bategereje ko bimwe muri biriya bihugu byo ku mugabane Burayi byabahamagara kuko baba bakiri batoya cyane. Indi nkuru nziza rero mu Mavubi nayo ni uko murabizi ko rutahizamu top scorer wa shampiyona y'u Rwanda muri nose zitambutse uwo nta wundi bamwita Anierija umunyanigeriya watsinze ibitego 15 nawe byari byatangiye bivuga ko azahamagarwa rwose ngo ibintu byamaze kumvikana mu munyamangara binyomoza ariko umutoza we ngo yaramushakaga bipfa bipfusha yanagiye muri camp rwose aza no gusohorwamo
bavuga ko bakiri gushaka ibyangombwa badashaka kongera guhura na kesi ya Dadi Birori cyangwa se Tadei Tekiyama yabayeho ubwo batsindaga Congo Brazzaville rwose, akaza kubaho kurega ndetse na Libya, ariko bagasanga afite double nationalité. Rero kuri ubu ngubu ngo ntabwo bifuza kongera gukora amakosa, ariko nyuma yaho gatoya menya hari barabonye ko bitanga icyizere, baza kumwongera kumwohereza muri kampu rwose. Amafoto arasohoka yambaye umwenda w'ikipe y'igihugu Amavubi, memu rwose uno mukinnyi pango rwose ngo ibintu bimeze neza, bategereje ko kafu na FIFA babasubiza. Kafu yo ngo yamaze kubikonfirima, ariko FIFA yo bategereje igisubizo cya FIFA, noneho already confirmed, noneho umukinnyi agatangira gukinira ikipe y'igihugu Amavubi, ntacyo yikanga rwose, nta n'icyo abayobozi ba Ferwafa bikanga ko anytime bashobora kuba bahanwa rwose. Ni amakuru rwose ni menshi cyane avugwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Twebwe icyo dusabwa nk'abanyarwanda ni ikipe y'igihugu nyine nta yindi kipe tutitaye ku makipe dukomokamo dusanzwe dufana y'amakerebe tuba dukwiye kwijya inyuma. Akenshi ibi ngibi byo kudashyigikira ikipe y'igihugu biterwa n'uko nayo yamaze igihe kinini ititwara neza. Intego ari ugutsindwa, bavuga ko intego ari ugutsindwa, kuko Amavubi yatsinda ikikwereka urukundo abanyarwanda bakunda ikipe y'igihugu yabo. Muribuka muri cane Amavubi rwose hari yakubita umuntu ajya muri 1/4. Amavubi abantu baribonye ko basohotse n'amasume n'ibiki byose, kira n'urukundo, ni ikintu kikugaragariza urukundo rwose. Abanyarwanda bakunda ikipe yabo y'igihugu muri make. Rero ni ibyegeranyo Sport Rwanda, kanda sabone. Turasozanyije, we nimba twatanye tukadusozanyije, nawe ufatiye ahangaha uri uw'agaciro cyane. N'andi makuru acukumbe turaza kuyajyamo mbere y'uko abasore berekeza mu ikipe cyangwa se berekeza kujya gukina muri Cote d'Ivoire, kuko bateganyijwe ko bazahaguruka ku itariki ya 2 Kamena rwose berekeza mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Umukino wa mbere bakazawukina ku itariki ya 6 nk'uko nabivuze haruguru, undi bakazawukina ku itariki ya 11 basoreza mu gihugu cya Afurika y'Epfo nyine, aho bazakina n'ikipe ya Lesotho. Amavubi rwose mwicika intege, ashobora kujya mu gikombe cy'isi agakora, kuko na bibiri ubwo Amavubi atarangije imyaka 17 yerekezaga mu gikombe cy'isi, nta bantu bayahaga amahirwe, ariko yagezeyo muri make. Rero muze dushyigikira ikipe yacu rwose Amavubi, turebe ko nayo twakora agashya tukajya mu gikombe cy'isi rwose. Na za Nigeria nta kidasanzwe twazikubita. Nigeria nta gikomeye cyane nayo twabonye, nubwo yageze kuri finale ya AFCON, nayo rwose ubona ko ni ikipe mwakina. Si ikipe itatsindwa kabisa, nayo ni imwe nabonye mu makipe ashobora gukina ukabasha kuba wayitsinda. Izo za Lesotho ni ikipe zo gukura amanota, gutsinda ntacyo witayeho. Za Afurika y'Epfo ariko nabwo nubwo bigoye Afurika y'Epfo kuyisanga mu gihugu cya Afurika y'Epfo ukayitsinda, nubwo twayifatiranye hari yihuye bakagenda bijujuta ngo ikibuga ngo cyari kimeze nk'ikiyaga, ngo cyari cyuzuyemo amazi. Sinzi ko muri la stade yo muri Afurika y'Epfo rwose mwapfa kuba Amavubi yapfa kuhikura, ariko nta kidashoboka. Nubwo wagenda ugakurayo doro, ibyo nta kidasanzwe. Ubwo izindi ni za Zimbabwe nazo zidafite stade zemeye na kafu, buriya uko biri kose nazo zishobora kuzakinira mu gihugu cya Afurika y'Epfo, tukaba twazikuraho amanota. Ibintu birashoboka cyane. Icyo dusabwa ni ukwirinda twebwe gutsindwa. Iyo Nigeria tuyikuyeho doro, iyo Zimbabwe tukayitsinda, izo za Benin ushize nabwo zananiwe kudutsinda tukazikubita, why not Amavubi atajya mu gikombe cy'isi? Wallahi birashoboka kabisa, birashoboka. Let's be together and support our teams. Rwose bakeneye support, yani our support kabisa. Icyo dusabwa rero, andi makuru ajyanye n'ikipe y'igihugu turajya tugenda tuyabakusanyiriza, abava hanze bahagera
yababwira rwose impinduka zibamo tuzibabwira, cyane ko hamaze gusezererwa abakinnyi bagera kuri batatu, byitezwe ko hari n'abandi bari buze gusezererwa. Ku ikubitiro abakinnyi basezerewemo ni Iradukunda Simeo wa Gorira, umukinnyi urayitabira ariko akabona selekisiyo, ariko akaza gusezererwamo nyuma atageze muri selekisiyo finale. Rero nawe akaba yarasezerewe. Undi ni Nsengiyumva Samuel nawe bakinana mu ikipe ya Gorira, nawe akwiriye kwishimira ko yarabonye akora mu ikipe y'igihugu, ntacike intege kuko n'ubutaha ashobora kuzahamagarwa rwose kandi akazakina, kuko ubona ko ari umwe mu bakinnyi batanga, ni promise player rwose, ni umwe mu bakinnyi batanga icyizere ku mwanya we rwose kuri kabiri, kuko Mborenga aramutse agize ikibazo na Serumogo ku mwanya we uriho abakinnyi bakomeye cyane kabisa. Undi wasezerewe rero ni Niyongira Patience, nawe wabonye ko rapu ya mbere mu ikipe y'igihugu, umukinnyi w'ikipe ya Bugesera bamuhamagaye bigendanye na performance yagaragaje mu minsi ya nyuma ya shampiyona, cyane ko mu minsi ya nyuma uno musore yarigaragaje afasha Bugesera kugera kuri finali y'igikombe cy'amahoro, bakuramo Rayon Sports nubwo batsinzwe na Polisi finali, ariko uno musore ntacyo wamushinja, contribution yari yayitanze rwose arigaragaza, anabona ko rapu ya mbere mu ikipe y'igihugu ntabwo akwiye kubabara kuko bamusezereye, ahubwo nuko yabonye ko, nuko bamweretse ko byose bishoboka ko nawe yazahamagarwa, kuko nawe mu izamu harimo abakinnyi bakomeye cyane byagora kugira ngo apfe kunyeganyeza. Twavuga ngo Ntwari Fiacre, tuvuga Mesen Wixen ukina muri Standard muri ahari mu gihugu cy'Ububiligi. Rero nawe ni umwe mu bakinnyi bashobora kuzaza rwose bakazakora neza rwose, bakazajya mu izamu nativangira kuko aracyari mutoya, n'amakipe makuru ashobora kumwizera rwose akamuhamagara, nawe akazabona korapu ihoraho mu ikipe y'igihugu. Amavubi rwose, Amavubi yacu dukunda, ayo ni amwe mu makuru rero yaragezweho muri siporo. Twe twahisemo siporo n'ubuzima bwacu rwose. Wow, rero reka ducumbikire ahangaha, ubwo twebwe turaza kugaruka turebera hamwe n'andi makuru rwose aba ari kuvugwa muri siporo. Sinzi nimba hari andi makuru twaba twibagiwe mu ikipe y'igihugu, ariko ibyinshi byari ibyo ngibyo. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugaparitaja ikiganiro ku bandi magurupu ubamo, hanyuma tukafasha gusapotingana tukazamurana. Nanjye icyo nzajya nsabwa ni ukubagezaho amakuru acukumbuye mashya kandi ku gihe. Nta kindi nasoza rero ntatari ukuvuga ngo komeza ugire ibihe byiza cyane aho uherereye hose.